iyo kansa ifata kumunwa w'indi byara. Katumaze twareba indi byara niki, umunwa w'indi byara niki. Yes. Umunwa w'indi byara niki. Yes. Umunwa w'indi byara ni igice kibanze mu bugore, hahandi dukebera tukavuga nk'inzira y'umwana irakingutse, inzira y'umwana yabonetse. Aho ngaho nibwo munwa w'indi byara. So kansa uravuga buriya umunwa w'indi byara ni ku gitsina c'umugore. Ntihagire ikibakanga. Turabashuhuje mwese abadukurikiranye hano kuri GMTV online. Ni iminsi myinshi kandi twishimiye ko twongeye kugaruka ku bazanira inkuru zitandukanye. Amazina yanjye nitwa Gitaho Camushakamba mwene bivangi bya Biraguma. Rero wowe ukimara kutureba ndagusaba kugira ngo ukore kuri subscribe aho hantu, ukore kuri like, no kuri share nibiba ngombwa, gusangiza inkuru n'abandi bose bari batazi ko tuba dufite ibiganiro nk'ibi ngibi bikaze byo muri Kisoro district, nab'inkuru nk'izo ngizo ze kubacika. Murabizi neza ko muri ubu buzima abantu abaruta bwinshi turi guhangana n'indwara nyinshi zitandukanye, kandi muri zo hari imwe bakunze kuvuga ukumva nawe aho uri hose uhinze umushitsi iyo bavuze ngo Kansa. Uyu rero tukaba tugiye kwibanda ku ndwara bita Cancer of the Cervix, kandi umushitsi wacu w'imena umwita Miss Teopista Mutuzo. Urangaha turakwishimiye cyane, ngasoza kuba twumva abadukurikiranye kuri GMTV. Nuko rero dutangire ganire kuri ibi bihangayikishije ubuzima bwacu. Murakoze cyane. Turabasuhuje abumviriza GMTV. Amazina nitwa Mutuzo Teopista. Yes. Ndi umubyarisha ukorana na ivuriro ryo ku level yo hasi, Iremera Health Center 3. Iri ku level ya gatatu, iryo rwero risangwa muri Bukimbiri constituency. Yego. Wadufasha gusobanukirwa kansa icarico? Okay, murakoze cyane. Uyu munsi trenda kwiga ku kansa y'umunwa w'indi byara. Mu ruzungu yo twita cervical cancer or cancer of the cervix. Iyo kansa ifata ku munwa w'indi byara. Katumaze twareba indi byara niki, umunwa w'indi byara niki. Yes. Umunwa w'indi byara niki. Yes. Umunwa w'indi byara ni igice kibanze mu bugore, hahandi dukebera tukavuga nk'inzira y'umwana irakingutse, inzira y'umwana yabonetse. Aho ngaho nibwo munwa w'indi byara. So kansa uravuga buriya umunwa w'indi byara ni ku gitsina c'umugore nangwa ni munda? Munda. Okay, ngaho komeza. Ariko atari indi byara. So indi byara ifite umunwa. Cyangwa ni igisebe cy'igifunzo kidakira. Iyo niyo kansa. Izite. Umubiri w'umuntu wubatswe n'ubutafari, arizo cells, body cells. Ubwo butafari burubaka mu buryo busanzwe, mu gihe cyabwo buravuka, bugakura, bugasaza, kandi bwasaza bugapfa mu gihe cyabwo. Ariko ubusirikare bwafashwe na kansa, nanga burimo agasimba gatera kansa, burubaka ntibupfa, buhora burubaka, bukubaka ku muvuduko udasanzwe. Bukaba bwavamo icyo gisebe cy'ikivogera cyangwa cy'igifunzo. Kandi ubutafari nanga bwa cells, body cells ziri cancerous, nanga ubutafari bwafashwe na kansa buratambura mu mubiri wose aho busanze hose burajaho.
bidasa n'ubu ngubu buzima, kuko ubuzima aho kari ni haho. Ubutafari nibo bukuraga bukakora uruhu, bugakora inzara, bugakora buri cyo cy'umubiri cyose cyubatswe n'ubwo butafari. Yes. Ijambo Kansa riri broad, riragutse kandi izina ribona izina kivire naho ifashe. Nifata ku mutwe iritwa kansa y'umutwe, kansa y'amabere. Ubu ngubu turenda kwibanda kansa y'umunwa w'indi byara. Kansa y'umunwa w'indi byara ifata abagore gusa, kuko abagabo ntibafite igitsina gore. Abagabo bafite umunwa w'indi byara ni abagore gusa, so aho ni hirafata abagore. Iyi kansa irasanzwe, it is common. Isanzweho. Yes, mu bagore benshi muri Uganda no ku gihugu cyose. Ariko cyane cyane mu Uganda abagore barenze 1,000 buri mwaka barwara iyi kansa yo ku munwa w'indi byara. So iyi kansa yo mu munwa w'indi byara ikiyizanaga ni agasimba kitwa HPV, mu ruzungu kitwa human papilloma virus, ariko mu rufumbira cyangwa mu rurimi rwo twamenya neza ntabwo nzi ko kitwa. Nukita gasimba mbe. Ariko izina ryako ni human papilloma virus, ariyo HPV. Ako gasimba twakabona cyangwa umugore yakabona ari guhuza ibitsina. Ahuje ibitsina niho yakabona, ntago yakanywera amazi nangwa ngo wagahumeka ko tubone bya covid, ko no guhuza ibitsina niko umuntu yakabona. Aka gasimba abantu babaga ku gatezo cyane ko kubona kano gasimba ka HPV no gutangira ibitsina ukiri mutoya, kandi ukaba ufite abakundwa benshi. Gutangira sex akiri kare, guhuza ibitsina. Yes, ukiri muto, cyangwa kuba ufite abakundwa barenze muri umwe, kandi urakora sex iri unprotected, aho uhagaze ku gatezo ko kufatwa kano gasimba gatera kansa. Kwishira mu bikorwa byo guhuza ibitsina, umugore hagati y'umukobwa cyangwa umugore n'umusore nangwa umugabo ukiri muto. Cya kabiri ukaba gusambana cyane, mbese siko twabivuga mbe. Guhuza ibitsina cyane. Guhuza ibitsina cyane n'abagabo barenze umwe. Sibyo? Ikindi ni iki? Ibindi byadushira ku katezo. Ubwo mvuze byadushira ku katezo. Abagabo nibo baba bafite aka gasimba. Aka gasimba? Kuko urabona kugira ngo ugere ku munwa w'indi byara, n'umugabo wagerayo. Turi kureba icyadushira ku gatezo ko kurwara aka gasimba gatera kansa, kuko mbere y'iyi ndwara hamanza agasimba kitwa HPV. Iyo HPV watamburana nayo kumara igihe itari yagutera kansa, ko uri nako gasimba. Kugira kazavemo kansa uraba umaze nako igihe cy'imyaka iri kugera muri 10-15. Ariko ntiwamenya ngo uragafite. So nyuma yaho turareba icyadushira ku gatezo ko kurwara kansa. Ako tureba icyadushira ku gatezo ko kubona aka gasimba kitwa HPV gatera kansa. Ahenshi ni ibintu bibiri. Icyambere cya byose navuga ni bitatu. Icyambere cya byose ni uguhuza ibitsina ukiri muto. Iyo uvuze ubuto uri kuvuga uzi mu Uganda kuba uri mutoya uraba utari bwashitse imyaka 18. So tubona abakobwa batangira guhuza ibitsina bakiri batoya batarashitsa imyaka 18 y'ubukuru. Nagize ngo nubuto just udaze be utabyibushe. No, young age. Then ikindi nukuba ufite abakundwa barenze umwe. Icya gatatu nukuba ufite n'isuku ryo hepfo rikeya. Isuku ryo mu gitsina ritari steady. Yes.
ibyo ni bintu bitatu byadushira ku gatezo ko kurwara agasimba gatera kansa yo kumunwa windi byara. Aha. Aba ko bagore murumve rero. Then iyi kansa twenda kureba ibimenyetso. Iyo umuntu iyo yamaze kurwara iyo ndwara, umuntu wari we wese n'ubu nawe in fact abantu bari kutureba hano ku GMTV ahantu ho bagomba gutegera amatwi cyane, kuko ugiye kuvuga ku bintu bikomeye ahantu ho hahandi ushobora kuba nyine uyifite utabizi, ibyo bimenyetso bifite ari ibyayo utazi ngo ko kuri nayo. None tega amatwi wumve, yewe mukobwa yewe mugore, ibyo bimenyetso. Okay, urakoze cyane. Akano gasimba ntabwo kaza n'ibimenyetso ngo umenye ngo uragafite, ahubwo uja kubona ibimenyetso bitangiye kuvamo kansa, already uri kwinjira mu cancer state. Kubera ubu bumenyetso tubona bonenda kuvuga hepfo nubwo abantu already baba bafite ki indwara ya kansa yo kumunwa windi byara. Ni ibimenyetso twenda kureba. Icambere cya byose urasanga umugore ariko abara mu ndanto. Ikindi kimenyetso cyo twareberaho gusanga uri kubabara mu mugongo wo hepfo, umugongo hepfo nko ku kibuno inkaho ngaho haruguru yaho. Ikindi kuja mu mihango mu gihe cyo wari utari kuyitegerezamo. Bese urugero kuba wari uzi igihe ugera mu mihango ikaza mbere yaho wari uzi ngo uracafite igihe. Yes. Then ikindi abagore bacuze bakaja mu mihango kandi imihango yarareke yawo kuza. Ako nako nakamenyetso kabiho ko twareberaho umuntu nti waba ufite iyi kansa yo kumunwa windi byara. Akandi kamenyetso nuku guhuza ibitsina, kuja mu mibonano mpuzabitsina ukababara munda. Ibyo kabe birakuryohera ahubwo ugatangira gushinyiriza. Urababara mu gihe uri mu guhuza ibitsina ukababara munda. Bumwe amaraso akaza. Amaraso yaza uri gutangira cyangwa urangije niho wayabona. Cyaba ari gitonyanga kimwe nangwa ari menshi. So ayo maraso aje nako nakamenyetso kabi katwereka ko waba ufite iyi ndwara itera kansa. Iyi ndwara ya kansa yo kumunwa windi byara. In fact hari akantu numvise buriya umugore wese nangwa umukobwa uri kumva aya makuru nkaya ntabwo aryoshe of course. Riguhamya ngo abarutu bwinshi baje mu mibonano mpuzabitsina niyo barangije ngira ngo ntabwo bareba ibintu bahoze barakora, ngarebe n'ibice gitonyanga yenda caje cyangwa ngo yirebe nyine mu gitsina. I think it is also important ngo witegereze. Hari igihe utabireba ariko uri nko kwiboneza gukaraba, you can notice something. Yes. Kandi nabwo kiravira uko wari umeze urabe wiyizi buri gihe. So uyu munsi ko bihindutse. Then akandi kamenyetso cyangwa sign yo twamenyaho yagaragaza ko umuntu yaba afite kansa yo kumunwa windi byara no kuguma urazana amazi mu gitsina, araza yaba ari nk'amazi nanga afite mirangi ariko ari kunuka. Amazi abanuka yaba ari amazi asanka like water, amazi buzi mbe asanzwe ariko ari kunuka cyangwa afite mirangi wenda yellowish, creamy cyangwa bloody stain. Ukabona byahindutse mbe. Yes. Ukabona biri guhinduka, waje kuvanamo nika ugasanga hariho hagiyeho nkirangi mbe stains. Yes. Yeah. So iyi kansa kubera igumaga irakura yo ntago yicara, iguma irakura, hari igihe kigendaga ikakurenga.
so abo bantu boba mu kansa yaba iba yarakurenze utangira kuzana ibimenyetso kandi ibyo biteye ubwoba ugasanga igice cyo hepfo cy'amaguru amaguru arabyimbye amaguru arabyimba kubera yiri gukura irya hose igenda girakura ikava ku mwindi byara irinjira mu ndi byara iraja mu bice bihegereye ugasanga uri gusohora inkari utabizi urine incontinence niko tubyita mu ruzungu gasoba udashaka utabizi zikakunyuramo ukabona inkari zasohotse n'umwanda ukabona wasohotse utanabizi aho uri kuncenga kubera ibaga yarahariye hose yes ugasanga ugize amaraso make mu mubiri icyo twita anemia ukagira imbaraga nkeya fatigue umunaniro then n'ikindi haba kunuka cyane akagahumuro hakuvamo ari kabi cyane nubwo waba uri umugore urangije kubyara umwana uri konsa akaba atakwegera kubera ikintu ko kiraba ari cyinshi uba uri nkuwatangiye kubora mbe of course gisebe cy'ikivogera kibari cyaboze cy'umufunzo yes then ikindi sorry ikindi kimenyetso cyatwereka ko waba ufite kansa urabura aho ngaho uri gutambura usanga kubera igisebe cyaga cyaboze ugasanga inyama ziri kugwa ziri kuvayo watambura ugasanga ikintu kimeze nk'ikimatu kiraguye ibi byose ni ibimenyetso byo kuba umuntu yarakoze iki icyo gihe ariko biba yakurembeje aho uraba uri kugenda ruyare nk'inyama inyama ruyare ikakuvamo ikagwa ubabare bari bwinshi yes then reka turebe ku icyadushyira ku katezo ko kurwara kansa kansa yo kumunwa w'indi byara icyashira no kuvuga mwebwe abagore icyadushyira ku gatezo ko kurwara iyi kansa mbere twabonye icyadushyira ku gatezo ko kurwara agasimba gatera kansa yo kumunwa w'indi byara but this time tunakurira ku icyadushyira ku gatezo ko kurwara kansa yo kumunwa w'indi byara icyambere ni ukuba already ufite ako gasimba ni ukuvuga afite ku gasimba HPV kuba ufite HPV kiragushyira ku gatezo ko kurwara kansa yo kumunwa w'indi byara icya kabiri kuba ufite HIV agakoko gatera sirimu se ni ukuvuga ngo ufite agakoko gatera sirimu byaba bitanze amahirwe menshi yo kuba warwara kansa yo kuri nyina w'indi byara ku munwa w'indi byara kansa yo ku munwa w'indi byara yes mana kuko imibiri yabo iba already ili weekend tambaraga ifite so ka gasimba kazamo biragufatanya ugiye kureba HPV and HIV bisa nkaho biva mu family imwe naho gusa so iyo bigufatanyije bibiri birakuganza vuba kandi umuntu udafite agakoko gatera sirimu n'ufite agakoko gatera sirimu ntago HPV batwara kimwe uyu ufite agakoko gatera sirimu iramuganza vuba mu gihe cy'imyaka 3 kuri 5 haraba havuye moki indwara ya kansa uvuga ngo waba uri guhangana ni abasirikare benshi mbe usanga ufite abanzi benshi mu mubiri ufite sirimu agakoko gatera sirimu ufite niyo ngo HPV weje ugasanga noneho na kansa yaziyemo mana we byago bikomeye so ikindi cyadushyira ku gatezo ko kurwara kansa yo ku munwa w'indi byara nukuba ufite abakundwa barenze umwe gukunda ibiryoshye cyane multiple partners cyo gucenga uri umugore ufite abagabo benshi cyangwa uri umugabo
ufite abagore benshi kuko nawe wakavaniriya hanze agasimbuka kakazanira umugore akabana nako kavamo kansa atari yaje gukora iki kwikebeza nawe kwivuza. Yes, ikindi cyadushira ku gatezo ko kurwara iyi kansa n'abagore babyara batari bata spacings at least 2 years. So hariya ku munwa w'indi byara naho hubatswe n'ubutafari. Mu gihe uri kubyara umwana ari kunyuraho hari abasirikare bakoromereka, like barakoromeka. Yes, they get damaged. So bakwiriye kuhiringa, kubaho umwanya wo kugira ngo bakire. Yes, umubiri uriyubaka mu gihe cyabwo, ubutafari bukubaka mu gihe cyabwo bugakura bugapfa hakaza ubundi. Ariko ubu ngubu yo baye damaged bukwiriye nabo kuba bufite time yabwo yo gukira. So wanyuzaho undi mwana atari hacaho imyaka 2 ko bakoromekeje abandi babandi batari bakora iki bakira. Nkuko watangiye usobanura ngo ni cancer cells ubutafari bw'umubiri buba dormant. Si bwabo ngabo baba bari kuguma baraba dormant. Cancer cells are never dormant. Nasobanye ndi kuvuga umubiri wacu buri gice cy'umubiri cyubatswe na cells, body cells. Zigakura mu gihe cyazo, zigasaza, zigapfa mu gihe cyazo, sibyo? Ariko ubu cells ziri cancerous zirakura, ntabwo zipfa. Zigakura, zibaga active, zikura ku muvuduko wo hejuru udasanzwe. Yes, udasanzwe. Zigakura vuba tizipfa, zihaguma ziraparira ugasanga zikoze iki, zivanyemo ikibyimba cyangwa igisebe cy'umufunzo. Yes, nawo ntago ikindi kuba dormant ni kuba kitacyo gishiye gukora. But yes, zo zirakura, zirabyara vuba. Izakabyaye let me give an example of maybe kukubona nti ubyaye, let me say a cell ira dividinga kabiri, iri imwe ikadividinga mu kabiri, nabwo bubiri bukongera bukadividinga mu bundi bubiri like kagenda birakura. Ariko ubwa cancerous cells burabyara cyane. Uri kunchenga? Yes, ntabwo bubyara normally nkubundi. Ubu byara vuba cyane mu gihe gito bukaba bwakoze iki, bwabaye bwinshi kandi ntibupfa. They will keep on piling. Bugakura bwatambura bukagenda anywhere in the body. None hejuru yo kumva ibyo byose kugira ngo hari n'umugani bacamo rufumbira ngo abwibwa benshi akumva beneyo. Umuntu abasha kwirinda ate kurwara kansa yo ku munwa w'indi byara? Urakoze cyane. Yuko wanciye mu jambo, I was still continuing with. Ngaho komeza mbabarire, mbisabeye imbabazi. Ntabwo nshaka dusigeyo kose bimwe byadufasha. Kamanze narangiza ibyadushira ku gatezo, then tuje ku cyo mbajije. So ikindi cyadushira ku gatezo ni ukunywa itabi. Itabi naryo mbe? Yes, itabi, kurinywa itabi warinywa cyangwa ukahumeka iyo umuntu ari ku passive smoking. Yes. Umuntu ari gutumura itabi, uramwotsi wo asutse hanze, undi nawe akawuhumeka. Ibyo byose birawikaninga na body immunity. Then kunywa inzoga. Aba bantu baba bari gutumura sigara cyaso kuko biboneye ntibaba bakwire no gushirwamo inkoni. Je ndaje sinshaka kunywa sigara, uri gutumura uko biboneye icotsi kiraza kiranjamo. Kwecane biteze na kansa, my friend. Bo abantu bakwiremo n'ibiti. I'm telling you. Sorry about that ngaho komeza. Okay. Guhoza ibitsina kiri umwana twavuze cyo kuvuga ku kubyara, utari washira mu gihe cy'umwana.
abasirikare mu mwanya wo guhiringa mu gihe cyabo bahiringa ku muvuduko w'amani gasanga barapayirinze yavuyemo ki kansa. Ikindi cyadushira ku gatezo ni ukuba ufitemo family history. Iyi kansa cervical cancer ntago iva kuri njyewe ngo niba nyirwaye uri kundwaza ngo yifatwe. It is not transmitted. Ariko it passes through families mu maraso. Yes. Kuba mu muryango harimo wayirwayeho nanjye mpagaze ku gatezo ko kuzayirwara. Yaba atari njyewe nanga uwundi but in family. So family history nayo dushira ku gatezo. Ariko amahirwe guarantee cancer irakira. Kandi benshi ba survivors bariyo bakize cancer yo kumwa wundi byara. Ariko ikirite cancer twayidetectinga ikiri nto cyangwa tukadetectinga agasimba kayitera sibyo ariko iyo byose kubidetectinga ntago twakureba n'amaso ufite agasimba. Yes, ubwo tunakwinjira ku ya prevention preventing gute kwirinda ukwirinda twirinda mu ngeri itatu. Icyambere cyo kwirinda uyi kansa kumwe wundi byara no gukingirwa. Hariho urukingo ruhabwa abana b'abakobwa bageje imyaka 10. Cyangwa inapifo class. Urwo rukingo rufite ibikatu bibiri. Hagati yabyo harimo amezi 6. Barakigutera nk'umunsi hanyura amezi 6 bagutera dozi ya kabiri. Batera abana b'abakobwa imyaka 10 nanga inapifo class. Abo bana ahenshi tubasanga mu mashuri cyangwa no ku mavuriro bakaza ababyeyi bakabaza natso tukwiriye kureba ngo abana bacu bakobwa turabakingije urwo rukingo rwa HPV. Indi ngeri twakwirindamo ya kabiri ni ugukebeza. Iyo ukebeje bakakubwira ukomeze uririnda. Niba wari ufite ingeso izindi ukora hanze twabonye HPV twayibona through sex only. Yes. So and it is the okay. It is what? Ako kankare. Oya kukantu kavuga. Okay, this sex ikwiriye kuba ari hagati y'umugore n'umugabo. Yes. Abantu bari kugira umuha. So yo wicebeje tukakubwira ukomeze nawe uririnda. Then iyindi ngeri yo twakurindamo kansa iya gatatu ni ukuvurwa hakiri kare. Yo wivuye hakiri kare ntabwo urwara iki ya kansa. Uvanyeho utaje kwivuza irakura ikavamo ya kansa ya stage utashobora ariyo guhumuriza gusa. Yes. Guhumuriza real. Nahandi ari ugusigara uri kureba kujisho. Yes. Data ndumva bikomeye cyane. Harakantu ko nibagiwe ku cyadushira ku gatezo abagabo batari circumcised. Iyo musore barakubonesha. Abagabo batari circumcised ahenshi HPV yihisha mu gishishwa inyuma. Yes. Nagira ni koti. Cya gishishwa gitwikiriye umwinzege. Niko uwo mwambaro muba mufite ntago ufite akamaro. Kuko it harbors a lot. Byinshi binshi nimwo bija. So na HPV ni ikurira. So wahura n'umugore ikaja ku cervix nango kumunwa windi byara kagakurira aho ngaho kakavamo kansa. Ariko n'umugabo iyo kagutinzeho cyane ntago biri common ariko kera nibo bagabo barwara cancer of the penis. Yes. Bwasanga waraboze yaraboze to. So nuko kubwira abagabo bakaja for circumcisions. Yari ibintu ku myaka yo mfite genda ndaja muri ibi bintu
ariko rero uri gukaraba buriya barakokoyeho ubu umeze neza nyuranyuzeho icangwe nta kibazo. Ibi yeah. Okay. So tucu kuvuga ko kwirinda urukingo ni urw'ubusa. Kwikebeza ni ukubusa. Turi lucky nti muri Kisoro district Center Force hospitals dufitemo amarwariro abiri Mutorera ni Kisoro hospital turascreeningaga bagasuzuma. Yes, cervical cancer. Abantu candidates abantu bakwiriye kuja yo kwisuzumisha nibo bandi rya mu kamera za GMTV vuga ati abantu baba abakobwa wenda guhera kuri imyaka kugeza ku myaka runaka. Okay. Kubera impamvu zinizi zo wo ushobora kubuzi neza mugende babwirire abantu bakwiriye kwikebeza ni buri mugore wese wahuje ibitsina wahavinza. If you know niba ririmo you are not virgin nibuze ngo nturi virgin nta sugi siru ntayikiriho you qualify kuja kwikebeza. Yes, ariko tugiye kureba iyihe myaka dufite age category. Umuntu aba yatakiri virgin kandi n'imyaka yaratayujuje we ntari qualified kujayo. Urareba kiravira hariho uraburi sexually active ari kuri below imyaka because tangira ku myaka 25 gukebera. So ariko harabara bari below 25 years ariko bari sexually active babikunda cyane. Yes, icya kabiri bafite nagako katera slim. Aho turagukebera dukebera mu ngeri ziri different yo ntaraja mu cyane maybe kubera tutabura ariko dukebera hagati y'imyaka 25 kugera ku 49. Iyo niyo one way of screening. Then abarenzaho hari igipimo bavanagaho ku cervix tuvanaho amazi yo kumuna windi Ibyara tukaja gukora we call it pap smear. We do a pap smear tukabyohereza Kampala niyo bakora iki bakashira mu byuma ba cytologists bakashira mu cyuma bakareba cells zo kumuna windi Ibyara niba zifiteho changes nanga cells ziracyari normal. Ariko hano Kisoro uko twaguscreeninga ukataha ufite ibisubizo byawe turascreeninga hagati y'imyaka 25 kugera 49. Then abari hejuru y'imyaka 50 and above turabavanaho sample from Kisoro ariko tuyohereza iriya kuba nta machines dufite zikora iki zipima abo ngabo b'imyaka zareba izo cells. Yes, so turacyohereza icyo gipimo. Yes, so dukebera abagore bose gikuru wahuje igitsina bari sexually active. Nangwa umukobwa uherutse kubisobanura neza yavuze ng'abagore yewe uri ko tureba hano ku GMTV yavuze ng'abagore ngo buri mukobwa wese ni umugore ngariko buri mugore wese si umukobwa. So niba uri umugore ariko ukaba utari umukobwa ubwo it means ukwiriye kuja kwikebeza kuko ubwo byara amazi yarenze inkombe nta byabaho muri ubu buzima ngo wongere ubu umukobwa kandi umukobwa uzuwariwe. Ubwo rero ugenda bagusuzume iyi kansa niba udashaka really ahantu hari ibiryoshe hose menya ngo inyuma hakunda haba hari ibintu bitaryoshe. So kwirinda gusharirirwa genda hakiri kare. Kwisuzumisha ngo ni ubuntu uvanyeho barinda kohereza sample kuri babandi b'imyaka ikuze ibyuma bibarenze. Hari n'igihe waba uri hasi iyo myaka ariko bagasanga hariho impinduka
iteye ubwoba. Yes. Barakuvana agapimo bakohereze Kampala nako there is some cost. Yes. Uvanyeho baryohereje mu harimo facilities kiza government facilities like Mulago ariko bitwara igihe kinini because abantu ni benshi byo gukora ni byinshi. Yes. Then iyo service ni ubusa. You can come bose abagore mwaza abakobwa bahuje ibitsina tukabakebera. Hari abantu benshi bari trained barabyigiye gukora iki gukebera cancer of the cervix. Ntago biryana na kantu koroshe. Mu gihe gitoya ukaba wakora iki wamenya uko uhagaze kandi bakakubwira n'amabwiriza. Dusanze hari impinduka turakuvurira Kisoro. Hari ibyo twakorera hano nibyo tutakorera Kisoro. Hari impinduka harimo byo twita ngo ni precancerous state. Yo bikira aho ngaho bitari byavamo cancer turakuvura. Aha Kisoro dufite machines zibikoraho. Yes. Uvanyeho yarabaye already cancer kandi nabwo ntago we don't confirm cancer from here. We suspect it. So yo turebye hari ukuntu bitanijije amaso tuhereza agasample bakatubwira ni cancer yabaye cancer bese nibiri cancer igeze mu ruhe rugero. Bakatubwira idara ahigeze. So na management ya cancer iratandukanye kuvira ku stages. Yes. Nibyo. None barakoze cyane kutuganirira uyu munsi kandi ndi gutekereza ngo abumvise ikiganiro nk'iki ngiki hari byinshi basobanukiwe kandi ndi gutekereza ngo hari icyo bagiye gukora kugira ngo bahindureho ku buzima. Bidufashe twese iyo tubayeho ngo where everyone is accountable everyone wins. So naho ndi kubakira kugira ngo utara soza, if there is anything you'd want to put across, be it personal or whatever, sinzi abantu babashuti babo muri za Amerika hirya aho ngaho ushaka kubyira ati we ndi kureba nuko nuko bashimira abari kutureba abari kutwumviriza hariho hose mwakoze kandi nuwatangiye this GMTV. Is it GMTV? Yes. Kuko tubona inkuru tukabona ibyadufasha tutateganye mazema ni bakeya baza kumviriza kizi nyigisho maybe bagatega nka radios ni bake ubungu radios ahenshi abenshi bantu bakora cyane imirimo ntago bacu like the working generation ntabwo bakunze gutega radios but once in a while uje online you can land on this and learn something. Ahenshi bamwe they have no time to listen to the talks maybe ku facilities ariko nkibi biradufasha. Murakoze cyane. Akoze cyane Mutuzo Theopista kubwo mwanya waduhaye kuza kuganirira abantu bari impande zose z'isi bahugura mu buryo bwiza bwo kwirinda indwara iteje ubwoba cancer of the cervix kandi nizera ko nabatubona hari ibyo bagiye guhinduraho cyane mu cyerekezo cyo kugira ngo ejo hatazabaho kubabara. Ibyo rero turabigushimiye kandi turi kugusaba n'undi munsi uzabona umwanya tuzaba tuhari kugira ngo uvugane n'ubwoko bw'Imana. Ibyo rero turabigushimiye kandi namwe bari kutureba kuri GMTV kuko inkuru atari yawe gusa ahubwo turagusaba kugira ngo ukore kuri share usharingire mu shuti wawe mu groups hirgiyo yari gihe yagwa kuri wa muntu babaye kandi amakuru arimo yamufasha. Ibyo turabigushimiye kandi naho ubutaha mu kindi kiganiro. Mwakoze cyane.